Kayong bichaar ke Bikariam Special Judge POCSO East Giant Hills District darai penram ko yo uwi hai to wai thmu wo slaitbor ko wi khynnah dewa POCSO yo nyaw snem tani to ko mukot dema percha yo pait lang baman wa ha bapo Cleariat Women Police Station WM ke case number 3208/2021 whether tikit da ka WP Inspector o tengkan hai wa charge sheet yo pait lang dewa pangat apo kendon nyaw pra khat wi ai khat ar khat pra ke ain POCSO kat kam ke FIR wa de ero pa khynnah ini to ibrja haka rosodrik banaw pra usnem arja arawi hewa upait lang baman da layo che yung gani khynnah wadang kat sosnem hewa da em langgo dia ko klam da em gi wahe hewa upait lang da epoi saw yo dia ko yo lai thit joru wa ini por da khangwe dwar yung wa da wan usakni khynnah wadang saitier hewa da tan ka chakwi wan kamra wa da perchango slaitbor ka hewa da tabaw ka le da klem kor tangwa menasdang ko wakian da penlaj uka wadi yo ko yut de wayam wadi yo ko amito ko ni wayam ko hewa da khana ko ye waja da pentip la ga yung bichar wo pai lang chwa wo perchang wo slaitbor ga ni khynnah he pa wadang chat ja ko da wan wo chong hajan ko hewa da ong ka wa to ko miat kan thai wadi terwa ubiai ka tangwa da kan tait ko nei da wa da em kurimu wadi terwa le da ko paisa la da ben ko tangwa kan ni kan thai da kan tait ko wadi lai ko kamra saitier Hadeno pendep bichaar ke Special Judge POCSO darai program go yo pait lang baman lewo POCSO o source name o list name hapo kendon section 8 wa section 12 ke ain POCSO lelang ke kuna wa arpa hajar wala da amsu yo kini daw hap chong patok mu sachi benai da phalo o erap chakini khynnah chilak san phaw hajar